Dobar dan ili dobro jutro, dragi ljudi. Evo, taman stižemo u poluvremenu utakmice malo popričati o današnjoj temi, odnosno temi današnjeg web klasa, a to je koliko je potrebno puta da neko koga želite za kupca ili potencijalni kupac, da se tako izrazim, bude upućen, vidljiv, dodirnu tačku neku ima ili na neki način bude vidio, odnosno vidi vaš proizvod, uslugu, vas, vaš brand ili tako dalje, tako dalje. Negdje kad sam počeo se baviti edukacijom iz područja prodaje i marketinga, to će biti neka 2007. čini mi se ili 2008. Do tada sam radio u prodaji marketinga. Sam naučio da je potrebno, od Brian Tracy sam to naučio, moram reći, da je potrebno 7 puta da vas, vaš proizvod, vaš brand ili vašu ponudu, vašu reklamu neko vidi kako bi razmislio ili kako bi mu došlo, što se kaže, do mozga da bi mogao kupiti ili da bi trebao kupiti. Ne da kupi, nego da to počne razmišljati ozbiljno da bi kupio taj proizvod. Od 2007. do danas svijet se strašno promijenio i neki mentori koji su moji mentori, neke masterclass grupe u kojima ja sudjelujem, danas kažu da je to između 25 i 30 puta. Još jedna stvar je se promijenila. Prije 20 godina i dalje, da, 7 puta ste morali biti upućeni na nekav brand ili na nekav proizvod, ali nije bio nekav rok, vremenski rok unutar kojega se to moralo dogoditi. Danas kažu da je to između 25 i 30 puta u roku od 45 do 60 dana. Zašto? Zato što prije 20 godina nismo imali toliko informacija. Imali smo reklame na televiziji, na radiju, billboarde, novine, magazine i toliko. A onda kad je došao internet, to je se malo povećalo, a tek danas sa društvenim mrežama došli smo tu da smo zatrpani sa informacijama i da svaki dan vidimo preko 2000 različitih proizvoda reklama, što znači da je naša pozornost puno manja nego što je bila tada, a to znači da mora biti kraći rok, više interakcija kako bi neko odlučio da kupi od nas. Evo, prošao je Black Friday, hvala Bogu. Više su dosadili svima, ponude ludilo. Nemam protiv ništa Black Friday, međutim ima jednu foru. Sve što je skupljeno 50 eura, čekate Black Friday da se dogodi, znate šta ćete kupiti, prije toga ste provjerili ko nudi, kada nudi, koliko nudi, koji model i koja cijena i onda se nadate da ćete bolje proći. To se ne računa, ali zato pitanje sljedeće. Koliko vas je kupilo proizvod ili uslugu kuplju od 50 eura na Black Friday ponudi uz popust 50-70%, nemam pojma, a da je prvi put vidio taj proizvod ili tu uslugu ili tu ponudu ili tog ponuđača? Ja mislim jako malo. Strašno mali postotak ljudi će reagirati na nešto i reći, vidio, nisam do jučer razmišljao o tome, ama dobar je popust i baš bi bilo dobro da kupim. Jako malo ljudi to napravi. Bez obzira koliko je veliki popust, bez obzira koliko je primamljiva ponuda, nećemo kupiti nešto na prvu. Vidit ćemo reklamu, pa ćemo možda provjeriti na Facebooku ili na Instagramu o kome se radi, pa ćemo pogledati ostale reviewove, pa ćemo otići na shop ako je to web shop, u ovom slučaju ću pričati više o uslugama jer ide serija radionica vezana za prodaju usluga, ali će provjeriti o kome se radi, pogledat će malo više sadržaja. Garantiram vam, sa svim što imam i sa svim što ću steći, da nešto što je skuplje od 50 ili 150 eura će biti minimalno 5 do 7 interakcija sa vašim proizvodom, vama, vašim brandom i svim ostalim, prije nego što neko razmisli da bi mogao kupiti od vas. Sad, kad govorimo o prodaju usluga, usluge se prodaju uvijek na isti način. Dakle, ajmo odozada odvrtiti, ajmo probati to nekako i nacrtati, da vidimo kako to izgleda, pa ćemo to staviti recimo ovako. Ajde, napravit ćemo jednu ravnu liniju i rećemo to da je tu kupac, evo ga. I rećemo sad ovako, ajde, ovdje je platio.
šta se dogodilo prije nego što je kupac odlučio platiti vašu uslugu. Evo, ja ću govoriti iz naše situacije, odnosno kako ljudi dolaze kod nas i kako kupuju usluge kod nas. Prije nego što je platio, smo odradili Zoom sastanak. Prije nego što nam neko plati, da ne ulazim sad tu da je dobio ponudu, to ćemo staviti kao dodatnu stvar. Samo sekundicu. Ako ćemo staviti. Dakle, Zoom sastanak. Između toga ćemo napisati što se još dogodilo. Ali ovo je interakcija. Dakle, platio je, prije te interakcije se dogodio Zoom sastanak, video sastanak u kojem smo mi prenijeli našu ideju kako bi mi napravili nečiju kampanju, odnosno prikazali neke rezultate. Prije Zoom sastanka se dogodio nekakav poziv ili poruka. Ili poruka koja je rekla: pozdrav, mene zanima to što radiš i to što vi radite, ja bi to negdje htio razgovarati na tu temu, kakva je uvjeti, način, u neki način mene to zanima. Prije nego što se dogodila ta poruka, u velikoj većini slučajeva se dogodila neka vrsta interakcije na Facebooku ili Instagramu. Dakle, negdje neka vrsta interakcije na Facebooku ili Instagramu. Vidio je post, lajko post, komentirao post, napisao poruku neku, prijavio se na nešto, javio se na neku varijantu. Vrlo često se prijavio i na e-mail. Ali recimo nećemo ovdje koristiti e-mail. Ajmo reći da je prije te interakcije je video retarget reklamu. Znači, retarget neku reklamu. Prije te retarget reklame je video reklama. 1, 2, 3, 4, 5, ajde 6. Sigurno je tu, pošto prijave, pa poruke, pa kombinacije na poruku, pa interakcije između toga. I još jedna stvar, s obzirom da mi radimo dynamic reklame koje imaju puno verzija, vrlo je moguće, ne vrlo moguće, nego trudimo se da to bude. Dakle, prvi put je video reklamu, to je prvi put akcija. Drugi put je video reklamu, to je retargeting na osnovu aktivnosti na stranici. Dakle, na osnovu aktivnosti na stranici, na našim Facebook, Instagram stranicama. Nakon toga smo ga pozvali da reagira. I recimo da je ta poruka ovdje, da je to bilo send message. Neka bude send message za sada. Dakle, send message poruka unutar koje je neko napravio interakciju, odnosno unutar koje je neko reagirao, napravio nešto. Kad je došao u send message, ušao je u nekakav flow. Taj naš flow ima, mislim da ima 6 pitanja, što znači da je napravio tu 6 raznih interakcija kroz naš flow, da bi na kraju došao do poruke koja kaže: javi nam se da porazgovaramo, da vidimo o čemu se tu radi, da vidim da li ti možemo pomoći. U ovoj varijanti postavljamo pitanja. Postavit ćemo pitanja da kvalificiramo kupca najčešće. Dakle, da kvalificiramo da li neko ima ono što je nama potrebno. Gledajte ljudi, usluge, ajde ovako da ugasim šer. Dakle, vi koji prodajete usluge, nije problem to što vi znate. Problem prodaje usluga je u tome što kupac mora sam napraviti ono što mu vi kažete kako bi dobio rezultate. I kaže se u marketingu da dobar marketing lošeg proizvoda
će samo dovesti do većih problema brže, do propadanja posla i tako dalje brže. Što to kratko znači? Da bi dali nekome da radi za vas marketing iz usluge, dakle da neko radi vaš marketing, morate imati dokazani proizvod, dakle nešto što već prodajete, nešto što ljudi koriste i nešto što su ljudi više manje zadovoljni. I morate imati dokazani prodajni proces, dakle mora se znati točno šta se događa, kao što vam sad crtam, točno šta se događa, kad se događa, koliko se događa, kako bi mogli to sve skupa staviti u marketing. I onda će vam marketing ili agencija napraviti korist. Ako nemate definiran proizvod, definiranu uslugu, definiran prodajni proces, cijene i sve skupa, onda ili vam neko mora to napraviti, ili neko ko će vam napraviti marketing, toga će vam napraviti samo štetu, da se tako izrazim. Još ćete potrošiti pare i na jedno, i na drugo, i na treće. Što sam htio reći? Da bi došli do nekakve dosije, ajmo tako reći, do nekog kupca koji nama odgovara i koji mi možemo pomoći, moramo napraviti još nekoliko interakcija. I te interakcije će se dogoditi ili u formularu, ili kroz ta kvalifikacijska pitanja, kojih je opet negdje, otprilike, ja mislim, 4 kvalifikacijska pitanja, da su tu da bi dobio ja informacije ko treba. Nakon toga ide e-mail ovdje, dakle e-mail, imamo 3 e-maila, 3 notifikacije da bi nekome poslali informacije, da bi neko se pojavio na sastanku. Jer želimo da se neko pojavi na sastanka. Nakon što se neko pojavi na sastanku i razgovoru, imamo još 3 e-maila da bi neko došao do ponude, odnosno da bi neko platio. Ajde to izbrojimo. Dakle, imamo 3 maila između sastanak i platio, imamo 3 maila između poruke i Zoom sastanak, dakle to su 6, plus sastanak 7, plus poruka 8. Imamo 4 kvalifikacijska pitanja, to je 12, plus interakcije na Facebooku ili Instagramu 13, plus 6 pitanja koji su ovdje 19, plus poruku nam je poslao, to je 20, ovdje je video retargeting 1, 2, 3 puta, sad nije bitno koliko, ali ajde recimo 21 i video reklamu. Dakle, imamo 22 točke. Dakle, imamo 22 točke, 22 kontakta sa potencijalnim klijentom u najboljem slučaju. Dakle, ako je sve napravljeno, ako je sve prošlo onako kako treba i ako je neko vrlo elegantno i brzo i jednostavno prošao kroz vaš flow, ako je neko vidio našu reklamu, pa reagirao na retargeting, pa nam se prijavio, pa nam odgovorio što tražimo, pa se prijavio na sastanak, pa došao na vrijeme, pa dobio ponudu, pa pogledao mailove i tako dalje, na kraju platio, dakle u najboljem slučaju. Ono što je ovdje potrebno su kombinacije 2 kampanje. Jedna kampanja koja je lead generation, dakle ovo upravo što sam vam pokazao, i jedna kampanja koja je follow-up. Jedna kampanja koja se zove Omnipresence, koja ima 4 zadatka. Da demonstrira kako je surađivati s vama, dakle da se neko dobro osjeća, da demonstrira vašu ekspertizu na neki način, da pokaže ljudima da vi znate puno, da im date nekav savjet, da pozove na akciju i ukoliko imate preporuke, da pokažu drugi kako je surađivati s vama. Samo da vidimo da nema kakvih pitanja, pošto mi zvoni mobitel dosta. Ne. Dakle, to je bilo toliko za danas. Želim vam reći da nevjerovatno je da očekujete da kad stavite reklamu 50% popusta, proizvod usluga nije bitno, neko vidi reklamu i očekujete da taj neko kupi. Nema šanse. Odnosno, toliko su male šanse da se od toga ne mora praviti posao. Može se dogoditi, neću reći nikada, znači može se dogoditi, ali ne možete od toga napraviti posao, broj 1. Broj 2, ne možete automatizirati takvu prodaju. Broj 3, najgora stvar od svega, ako imate 1% boost posta koji duže vremena traje, dogodit će se 2 stvari. Prva stvar, to će dosaditi ljudima, znači ljudi će vas prečesto gledat, počet će vas hajdat,
To će biti informacija Facebooku koja kaže creative fatigue, to znači da se vaša slika, vaša reklama umorila na neki način, da je postala dosadna ljudima koji je gledaju i Facebook će smanjiti doseg za novac koji ste imali. Recimo na početku ste trošili 10 € i svaki dan ste dolazili do 5000 ljudi, nakon tjedan, dva, nakon 10 dana već ćete prikazati to, nakon 10 dana jednostavno će vam početi za iste pare davati 2000, 1500 i tako dalje i tako dalje. Da, može ljudi vas moraju vidjeti minimalno 7 puta, ali ne istu stvar, ne uvijek isto. To se zovu one naočale za reklame, gdje malo nas primjećuje da nam je svako 5% feedu reklama, malo nas primjećuje sponzorirane stvari, jednostavno reagiramo na njih, međutim kad se one počnu ponavljati, počinjamo gledati kroz njih, ne vidimo ih. Ja to kažem ljudima prije, još što smo radili prodaju, uzmi magazin, prelistaj magazin, neće se sjetiti nijedne reklame. Jednostavno, počeli smo slijepi na reklame, ne vidimo više na desktopu, ne znamo, desni onaj vol nam je nesto, nema više tamo reklama. Jednostavno, ne gledamo reklame i bavimo se onim što želimo. Međutim, ako podsvjesno djelujemo na potencijalnom kupcu, ako mu pokažemo različite verzije reklame, imate jedan jedini proizvod, jednu uslugu, imamo preko 50 formula kako pišemo poruke, ali uvijek ima različitu poruku, različitu sliku. Uvijek ima različiti opis, različiti naslov ili poziv na akciju. Facebook će kombinirati, nikad neće pokazati istu reklamu istom čovjeku. Što znači da mu neće dosaditi, što znači da ona se neće umoriti, što znači da sa vremenom, umjesto da nam pada doseg za novac, nama će se povećavati doseg i bit će konkretnije reakcije, jer Facebook uči kome da pokaže reklamu. Isto tako, unutar automatizacije imate diskvalifikacijsku poruku. Dakle, ako neko ne odgovara vama u porukama, stavit ćemo diskvalifikaciju. Facebook tu diskvalifikaciju razumije. I on razumije kako izgleda osoba koja je kliknula ne i dobila diskvalifikacijsku poruku. Što znači da će takav tip čovjeka skloniti sa strane i nastavi traži dalje. Jer Facebook vam želi donijeti kupca, jer ako imate kupca, ako imate pare, plaćate reklame, ali tako isplati vam se. Gle, to je jedna stvar. S druge strane, ako napravite sadržaj, video, infografika, audio, karusel, reklame, nije bitno, gdje ćete pokazati svoju ekspertizu da vi znate, jer bilo kakva usluga na kugli zemaljskoj koju radite, možete dati ljudima video i reći, evo 3 stvari koje trebaš raditi ako želiš rezultat koji želiš dobiti. Demonstrirati kako je radi s vama, koji je proces koji se događa kroz suradnju s vama, čisto ljudi znaju šta ih čeka, onda će lakše se prijaviti. Preporuke, poziv na akciju i kad to sve skupa stavite u tip kampanje koji je bitan, imat ćete preko 500 verzija razne reklame koje će se vrtiti konstantno ispred očiju vašeg kupca i podsvjesno djelovati na njih koji će reći, aha, vidi, ovo bi mi trebalo, vidi, ovaj zna, pa nije ovo teško, možda bi ja to mogu, aha, vidi šta kaže ovi kako je tu surađivati, vidi, stvarno ovo ima smisla, ajde da ja kliknem i tako dalje i tako dalje, dobit ćete dovoljan broj akcija i dovoljan broj interakcija da vam ljudi počnu vjerovati, da ljudi počnu kupovati od vas i da ne morate se više zezati, ni misliti, ni šta ćete, kako ćete, ni koliko ćete. Napravili ste reklame, stavili ste budžet, pustili ste reklame i adio ljudi. Kad smo već kod toga, adio ljudi, počela je utakmica, gledamo se sljedeći ponedjeljak.